Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, illum se nkomplu fejn ħalejna il-ġimgħa l-oħra. Tiftakru konna tkellimna ma' Carmelo De Bono u semmejna kif hu beda Janni ma' Xudi u mbagħad waqfa xi żmien ma' il-Kanada u hemmhekk kien min ħajru biex jibda Janni. Carmelo dik merħba u l-Kanada mbagħad. Merħba lilek. Wara li bdejt tanni hemmhekk, kif kienet il-qagħda tal-għana meta sibta inti? Kemm kellek żmien meta kont hemmhekk l-ħaġa? Ma kelli xi 21. Jiġifieri suppost tiftakar sewwa x'kien hemm. Ejwa. Kienu jintaqgħu għand ċertu Carmelo Camilleri minn ħażabbu ċejdulu l-lewżej, kellu t-tifel tiegħu Leli jiduq il-prejjem, kellu t-tifel tiegħu Żarien kien jikkumpanija wkoll, u Zoru ta' Ħalaxa kien jikkumpanija wkoll, u nintaqgħu id-dor tiegħu. Nur taħat tiegħu is-sebt nagħmlu sagħtejn hemm. Meta tagħmlu sagħtejn jiġifieri tibdew nofsinhar bil-lejl x'inhi. Kien nagħmlu xi 6 ta' flaxija hekk. Sewa. Ninġabru hemm. Waħedkom. Isna f'Amerjoli. Imbagħad darba minnem u kien hemm Ġanni Spetieri il-pisklu mix-Xewkija Għawdex. Illum jgħix Għawdex. U darba minnhom kien is-Selċ u kien l-Glab jiena u Ġanni u dok Ġanni dik dejjem jiġri bil-kitarra wara daru. Alla ħan għandi biċċa fatkar. U għamel fatt hemm il-Glab. Imbagħad qed lux nannu tnej Ġan. U ġabru magħna mbagħad kien hemm min kien jħosseb il-Glab u jgħidulu l-Markis mill-Mellieħa. Għallex ma tibdewx tiġu għaw nur taħat. Għatlu mux minni jiddependi u għatlu s-sanajt l-oħrajn. Insomma, u dak iż-żmien kulħadd il-Glab kien jinġabar hemm għax kien hemm ma 18,000 Malti ħora waħda. Qabel ma kienx isir għana allura, jew nifhem ħażin. Qabel ma kienx isir għana? Solana Zoru bdieħ hemmhekk. Għax kien hemm wieħed sansu tal-ilma kien idoq il-prejjem u laqqgħu ma' Zoru ċertu Windrin Xerri. Jaħdmu fl-imkien jaħbib ma nofx. Inti xedda ta' Birkirkora? Ejwa, għandhom ta' Birkirkora. Jew ta' Malta? Ejja. Jew kompanija? U mbagħad beda Zoru ħajjar l-Iskalambja, mbagħad kien hemm Karnu, mbagħad ingħaqad. Tixtieq allura is-sena eżatta li meta kienet għax data importanti għad-dokumentazzjoni. Dawk kienu naħseb jien lejn is-sena 60. 61. Tajjeb. Għax mbagħad niżel Malta fl-64 toni u għandna ma' kulħadd kien jiġifieri ġirlhom. Mbagħad tlajt jien għat maħħom u koll. Issa, għadha kif semmejt il-fatt. Inti dak iż-żmien għax jien naf li tikteb il-fatti, dak iż-żmien bdejt tiktibhom kont jew kont għadek. Le jiena qatt ma mort skola, dak iż-żmien ma kienx nuf nikteb. Imbagħad il-Kanada, intqajt mal-mara l-għandi u kienet tgħidli biex nikbu Malta jien kienet ngħidli huwa kienet taħdem fuq il-kompjuter diġà. IBM kienet dak iż-żmien. Jien kien ngħidli jew darba wara 4 ġimgħat qed għandhom ngħid huwa ma nofx nikteb, qed ma nofx nikteb. Imbagħad għalmetni l-mara u uħta nikteb il-Malti. U sententi jinti mbatt ma' żmien tajt niftitajnuna u koll. Issa, ma ġifiri il-fatti, meta bdejt tiktibhom? Il-fatti kienek meta bdejt nikteb, kien hemm ċikku xwiereb, poeta, jiġi Sejjuħ Xudi minn Birkirkora. Ma nirġgħu nduru fuq l-istess bniedem. Ija. U ċikku jgħanni ħafna u kien tagħnnejt miegħu għandi sagħtejn għandna miegħu għax spirtu pronda Sejjuħ. Barra li jikteb, barra li u poeta tajjeb, għalli għax ma t-provax tikteb poezija, kar. Għatlu hemm differenza mill-poezija għalla jien. Għalli mux t-prova trejt. U niftakar ktebt waħda u kisima Nixija. Nixija. U xie 10 stanzi kien ktebt. U mortu rejti jilu għatlu ktibdin. Għatlu sadim mux tajdlek għammi tajba. Għatlu kamandi zballi. Sibli. U ma għalli tajba, għalli t-toqot t-tent għall-ċenti fejja u ma jgħawx. U niftakar kien għodu ħaj għalli jaħfillu Patri Dalija ftit qabel miet, kien innaxxor ġizwita xkan ħaddi ġizwita u għel, u rajtilu, u għalli l-istess bħalma għalli ċikku. U mbagħad niftakar għajt miegħek George. U complaint tajt nispinta l-fuq inti. Jiġifieri sakemm li dom il-Kanada ma ktibx pożi. Le, għaw Malta bdejt niktibha jisu
Miftit Mela speċi il-Kanada swiet lek speċi bħala il-matmura, ħalli tibni speċi l-interessi tiegħek l-Spiritu Pront. Ejwa, żgur, hemmhekk kent nagħni Spiritu Pront u kunna mmorru Detroit għax kien hemm in-Namru. Kallu d-dor tiegħu semmija Namru Station, kien hemm Mindrin Farrugia tal-Meremew minn Mustang. Ma dak mhux il-Kanada kien. Detroit daw kienu l-Amerika. Sewa. U aħna kienna mmorru Detroit u huma jiġu Toronto. Sewa. U kunna nikkorrispondu ħafna. Mbagħad badna nikkorrispondu bl-anama tal-Awstralja. Ukoll kien hemm dok iż-żmien gaj tajjeb, kien hemm Liel il-Moni għodu ħaj, il-Bugazz, kien hemm Gianni Dromo għodu xi anni, Giuseppe Jazzuppardi, Ros il-Bal, kien hemm ħafna għannejja l-Awstralja. U konna nibatu l-għom u jibatuna. U bat konna nibatu l-Malta u kellax kien għaw Salvo Dalmanina la jgħfillu r-raġel, kien jikteb l-Skalambja dok iż-żmien, u kienna mqabdinek. Sewa. Ħalli se nisimaw wieħed minn ġiex fattijiet li ġibtinna l-lum, ħalli nisimaw issa sess. Mux fattijiet daw li ktabt l-lum, żewġ makjetti. Makjetti daw, sewa. Allora differenza ma semmija ta' bejn il-makjetta u l-fatt. Ara, il-fatt huwa fatt meta jkun fatt veru, l-ballata tkun fatt veru, u tkun fuq disgrazzja xi ħaġa li ġrot realtà. Traġika speċi. Traġika jew realtà x'inhi. Imbagħad hemm ir-rakkont moħloq mill-fantasija. Mbagħad hemm il-makjetta hija oġġett fantasija u kollha imma ċajt. Daħla. Sewa. Li tikkontrasta ħafna mal-ballata, m'għandhomx jaqsmu kważi. Le m'għandhomx jaqsmu għax il-fatt mill-fatt minn ballata realistika għal ballata fantastika, tkun fantasija, u għal makjetta dawk it-tlieta differenti. Però l-aħħar daw tad-daħ ikunu l-makjetti. Ħalli mela nikkontrastaw ma qegħdin ngħidu aħna u nisimgħu l-ewwel makjetta tiegħek. X'isem l-ewwel makjetta? Ħloqt waħda fuq tifel qiegħed jitħaq b'ummu. Semmejta li l-mqarqaġ. Sewa, u ħajdu qonna bħalma smajtu l-ġimgħa l-oħra Ronika Lejta l-Mosta, Salvo Dante Kanadis u Franz Qaza ta' Saqajn. Nisimgħuhom. ساب للأمة تستنيا من الأول أبات ينبشر متى مرت تفرح بيه قلت له للبوجي مع الميدان خلنا ولك دا البلاد سخون اللهم سان تقال على قلبك نقرا برواضة قلبك شون يقال جيقسف مخو بالجايت على ما يسبران alla ما ازيد ما نكون الحسن از اياد ناران
انت يا مبارك لنا دياك بالخمس خاب تلعب كل خيل نخسب لي عيني كاركتم ادك لك مخموجين كيف سامحها فأدحان على ما تتعلم قد بالفرسين أسقيات نارا ازيد ما نرفع من البلاد دارت فوق وبلا الطلو شافرت فيك من بروكون واجبان كله ترتياك اشتب لك خلاص متصون بسام خارس لاي وجمو إذا وجه بين يديك انكلينا الفوق الميدان باش سرح المنك باي خصبت اللي كانت كويتان اكفراتو اتيستريخ اما ليلي بدا يخمم باش يتفاخر منه فيه في البرانت الله خداي سكولان قالوا لي ديسغراتيا جرات رسعت لي خبش تسمعوا ألف ديلا الرانكات قالك نايت لك ربي لقال فيش ما تجيبني في لبدا علي ما لا أجل فتاش بدان داك اللي سمعت الراك كنت عليه tasminan tajt il-kozza tas-senjur mazzar niqda l-ħodu waqaw zawġ tibniet minn fuq is-sur ja ħasra x'ħasra fihom kważi tibki qalet l-om نزل تحت الميدان يتحقق الأوزان مقصودة بيدا فوق مخك تتلسلى في ماريال من كنت أبخد فيك الليلي تحت الميدان يتحق بيان دانك مفشو لدلانك سقسيتو قرنا وسوا يومتوش معلي وفتخة
مرسات السفرات يضحك كم يفلح فوق المعدوم تطبع قطاسق فرمان مش من ما لا يرقوم عم بالوفقان عطفت ساريو بالكلمة لما قال خسبت علي ترجعت بلحن زوجت بنيت تحسبهم طفال شرتنا حسب لي يومان شاتم بحالك برطال زنت خلاق علي بديت طيار برا مرة تخباليخ ما متلكش لطفلة وطفلان ما فهمتنيش خلق دالينكويت من فلك نايدو تبنا وتبنا واحنا نايدو زوج تبني Mela kif smajtu hemmhekk kellna dik il-makjetta issa kemm ħalli norbtu flimkien il-fatt, ir-rakont u l-makjetta. Dawn inti meta kont il-Kanada kienu jitannew jew dejjem spiritu pront? Le dejjem spiritu pront. Li kien jagħmel xi fatt jew xi makjetta żgħira indrin il-Meremew Farrugia, Detroit. Sawa. Però makjetta kienna nagħmlu ħin kollu blana meta kien kellna l-kamru n-namru kamru xwieja bħala jaħfillu l-għana tiegħu kollu daħkin. Sawa, imma x'kienet ir-raġuni li l-Kanada speċi ma kienx hemm kważi skop għal fatt? Għaliex għas kienna nagħtu kos u kunna aktar mitfuqin fuq l-għana spiritu pront. U inti l-Awstralja kontu x'veru? Ija. Hemmhekk jannuh il-fatt? Ejwa, hemm Ġorġ Akolina nofs il-lejja għannieh, hemm wieħed French, ma nofx kuljum jgħidulu l-wit li għawċi dok fattijiet bes janni, hemm Spiru Rafalla mill-Musta dok qiegħed Sidni, dok fattijiet janni. Ma daw hemm xi raġuni għaliex jannu l-fattijiet, ġa semmejt li ta' inti daw qegħdin marbuti mal-fatti biss. Ejja, dawk, le Ġorġ janni Spiritu Pronta Akolina wkoll. Però dawk it-tnejn fattijiet Spiru u French il-witli. Jikdbuhom huma? Jew jikdbuhom lhom bħalma tagħmel inti? Jikdbuhom lhom ma nafx jekk jofux jikdbuhom jew le, ma il-Ġorġ Akolina ktibtlu ħafna jien, nibatlu minn hawn għax anke għana tal-gideb battilhom. Sew. U speċi huma għalihom dana jisu qed jimla l-vojt allura, milli qed ninduna jiena li għandhom il-fatt sabuh lest jannuh u fl-istess ħin. Però Ġorġ jiktab ukoll. Sew. Tajjeb. Issa, mela il-Kanada kemm dom tal-ura? Għalt isu 5 snin. Sew, u dejjem blana. Dejjem, ma mbagħad mhix dejjem għax mbagħad meta żewwiġt. Rabbek naqal aqal. Ġifa qabel ma kellek xaqal. Għalli għax mbagħad tofen tkun naqa' marbut iktar hija. Amma kint nagħmel kien kien dimmur ġurta. Sew. U mbagħad xejn ġejtaw Malta, lana kif sar? Mbagħad meta ġejtaw. Toni Skalabja kien Toni xi ħoġa biex inti għal Salvador Manin. Niftakar ġibtlu ġiex pakketti sigarri jien, ma kienx novu. Għalli, norissibtni ġu għalik, u kien ġi għalli, u kien ħodni għand il-ħanu tal-Lusi għalli għafla, il-Belfi ġdida. Tiġi it-sija ta' Franz, li għaw maħna. U dajk naħni mi għawem, u minnem tal-għan il-rabadu babbajt. Ma sib differenza bejlana kif ħallejtu qabel laqt il-Kanada u 5 snin wara?
Dak iż-żmien ma kienx hemm differenza x'kienu għataw ħafna ħwienet tal-għana. So, Ġifieri minn 20 sena law inqataw il-ħwienet tal-għana. għedin nejdu s-1970 għal inti. So, u speċi. Daw jinqataw ġifieri mill-irħula x'qabel f'kurraħal kun tissib il-kitarri u daw. So. U speċi dak iż-żmien inti xorta b'qaj spiritu pront. Ejja sama qbad don, issa dis-sena bdejt nagħni jam daw x'kant niktibha u inti hemm in-nies jgħannuhom. So, il-makjetti qed tajt. Anka fattijiet, tajt So. ħafna. U duettijiet jgħannuhom. Ma speċi xinu dal-interess fik li tiktibhom, għax din interessanti li sissa qatt ma sibtajin ma ntħal ħadd għaw min jikteb ftit li għaw jikbu tiżdaqsjoni ma nafx, inti taf jew ma tafx. Jiena nof. Għafi. Ela għaliex, meta mhux ngħid irrid nikteb, tiġini l-muża ngħid tof tofendi l-muża kif inhi tgħaddi dubbjena minn quddiemek tof tisperok u tikteb dak il-ħin. Tajb, ħalli nisimgħu issa. Xina nħoss li jekk ma jkollekx ispirazzjoni mill-qalb biex tikteb, ta' xejn tipprova tikteb għax ma tiktbux l-oġġett. So, Jew jiġi mġebbet u ħażin. Jekk tiktbu. ġifri inti xi tfitex fija l-makjetta, per eżempju, inkella l-fatta, għażel li trid. Għalli jem tonx differenza. Jien jiġi neħsieb bħal dot tat-tifel issa li għannajt issa. Dik daw ġiġ ċajtiet qegħdin flimkien. So, Perkoż bħal meta ngħidlek t-tieni niekol ngħidlek ara nara iktar ma niekol inqas qed nara. Inqas qed nara x'narfhom il-platt. so. U l-oħra hija dan dik hemm taż-żewġ tibniet weqgħu minn fuq is-sur. Lob bil-kliem speċi da. Lob bil-kliem hemm mbagħad ħloqthom ma għamiltem makjetta. So, ħalli nisimgħu issa l-makjetta l-oħra semmana xi sema. Issa dina qiegħda ħloqt karattru ta' bniedem jien u daħħaltu biex jaqta' xahru li timur laqan għax kien assoċjat fil-konsillu li timur jaqta' xahru. Tajtini x-sojja nisimgħu tannija. Mela jduq l-istess kitarristi u nisimgħu li Carmine De Bono jgħanilna din il-makjetta. Nisimgħu. السن وانزدت ترفع روحه كان يحسب باللي معوش قالوا ملخ بسيمه ونقرا بالفسوخات ياو شجراله مسطط يندخل في كلش mal-konsil kien assoċjat skola kellu kem jiddobban daqs Peppino tal-ġelat. ċara kibret miegħu ċof minn iswed aħdar sar mejsim dan sa zarbon iswed ħarġim minnu swaba żgħar darba bakkara lil-martu għajjima biex dajnu ftit dakinhar kien sejjel laqan rrit jidher iżjed polit. Malli daqqit ta' tminjan imżarġan ħareġ mid-dar tal-injam bagalja fejdu lanqas mi tajba għannar ftakar illi mannu ċali imbaram il-bil tajnej li makkar imżewwaq xaru kien qabeż lu fuq wodnej.
راسية بشمول امركع البروكر وحده دخل يلعب على السنيور شكراتيان سبتك وحدك متجلت ايات مالقين في دايكين احتالي شعري دورني دورة مش حزين وجبو بجي فوق بانكتان يعجبك استنى عالمومنت عالقوم مش ايسا جبارا ما انت بظلب دا كومنت اسمع مني اشياء بلك يا وطلع على الطريق يكتب فيرو اللي شارك تقطع وكيف قلبك تشتاق للرحمن كم سكتني قدرني يا العطشان الزندق الكلب تننو ما تشتاقش يصبح بنار نفخ نفخة ضنو بري وتفوفق البولترونان السلام نقطعلك شارك يمن ينفلح خارتين دونان أبد مش طالم عصفيدو يجبت يحتب لا مستريح عمل له غفرة في القريان من قدام بلا شعر خليح بربتان اتوال من اخران هربت له البلتاينيخ وقت الزبران المستجي بلم أسعار صفم نفسي أشخاص وجاز المنم انبطك تعرف فروتيان شحن جهال أخص الدم منه فيح خرس في المران مارت يمن دولينيخ شبور كاريان أعمل منه بالصح تعلمدو في ايديك يا أسقوس كيف سفقاريتني بركير تساو ملار من تستيب بشجس ناجان وان أسبس بس أروس خمار إن يران من أربرودنسان تحلق براس بار مشتنس يحبلك البيبين طالع
da baċku fatmur kennis. صارلو دلع يجري كن سايمو اللي بيش بياتر نعملو ناسس لو فتيت الخانو الناس كتشان سيح ليلي شحين الوجع فوق وجد محروب تلا إلا ترينا يزبارات صالح نزليت مالك ليمو فودنخ زنزان منو اشتاح يا مرة فينا قالي خاريت بالسويج بو يلي الندى في اللاترينا قالو كل ما جيح في لسانو ام بكم راسو مثلو فان اشجابو اي صوت جيجان من صخابات سفت من طوفان Sewa Karm, mela dak kienu żewġ makjetti. Issa ħalli fis-sinħut li baqa' għandna nitkellmu inti x'jidhirlek mill-għana kif inhu sejjer kemm ilek hawn Malta, jiġifieri kemm ilek 20 sena issa minn ġejt mill-Awstralja? Mill-Kanada? Ejliżjed. Sewa. Kif tqabbel ġifieri hawn min jgħid li l-għana mar lura 20 sena ilu mid-dera kien sar xi stħarriġ u qalu li ċertu programm fuq it-television jinstema' minn 19% tan-nies. Allura nistgħu ngħidu li l-għana m'għadux jinstema' jew inkella magħluqa klassi waħda għandi ħafna idejat fuq xi tkellem. Illum għadna kif konna qabel irranġajna jew morna l-baħar u minkejja l-isforzi kollha qed nippruvaw nagħmlu anke b'dan il-programm ukoll kollu skużi l-kelma bżieq fil-vojt biex inkun ċar. Le, dilettanti baqa. Issa, nibdew mill-ewwel tat-television. Tat-television minn kun jorganizza kien ħalli fidejna għannejja u kien hemm monopolju sħiħ. U dejjem irid jidher l-istess bniedem allura biex jidher l-aħjaru kien jażel mhux italla il-kulħadd biex kulħadd jħossem. Jażel il-minnu tal-livell inqas biex dejjem ikunu. Mela l-ewwel kummenti nagħmlu li għandu jingħata ċans kulħadd, anki min forsi mhux tajb daqs kulħadd. Għax kulħadd irid juri xjof u jista' jiżviluppa dok li jkun. Eżatt, jiġifieri barra li ju xaf irid juri wkoll li ju għandu ċans ħalli it-talenti tiegħu jaħdimhom mhux dejjem għax intom kull mankom jew il-ħwienet, jew fis-serati, jew xejn. Ġifieri dejk monopolju kien hemm sħiħ. It-tieni ħwienet tal-għana naqsu. It-tielet il-qerda tal-għana saret meta bdew ħalsuhom tal-ħwienet. Allura biex għax huma ma nistħix ngħid mikluba gropp il-kbir. Inti bejwet ieħor jekk taf. Meta bdew jitħallsu l-għannejja mill-ħwienet? Minn 20 sena law jisem jitħallsu kienu jtuhom lira jew tnejn. Sawa. Ma kinux jitħallsu. Sawa. Nof minn imur għal-flus u nof minn ma jmurx għal-flus, imur għal-pjaċir. Allora biex jibqaw jaqalaw dik li huma, dejjem iridu jkunu huma. Umbat inħolqu daw li jirrekordjaw. Irridu jaslu għanna huma.
U biex iż-sigarella tiġi kifini, issa l-għannejja oħra. Jazlu għannejja aggressivi. Illi l-għana flok jolluħ, baxxuħ minn għalli jem jafu ħafna ma jafu xeħx, mit inti tħammeċ il-kultura. Iħed titbaxxi jank inti, il-level tijak, u taċċet tinżel f'ċertu livell. Allora, ċertu semmija dak ma jridux jisimawħ. Issa, oħra, min jisma l-għana, 90% ma jifmuħx. Għalix ma jifmuħx? Għax, jien niskanta bijom li dilettanti tal-għana, jew mħabba l-passjoni. Maħnu għalaj jkunu passjonati l għannej. Ġifiri, ki għaddawa tajba, jek inti tajt Ave Marija inti għat Terezija. Biex inġib eżempju. Ekon maħnu. Bil-passjoni għallura dok mux tajjeb u li għor mux tajjeb. Tini netta u minn li tisma għana maħmuċ. U minnu tal-affurti għaw għanna għaw dilettanti li di jisimaw għana difu jgħadu pjaċi di jisimaw għana. Għana kunu ċari, għana maħmuċ għaw, imma dan laqet jgħamilu nur, il-meqet janniħ. Laqas minn jisimaw, l-min jorganizzaħ, u wis iktar ma qed jagħti impressjoni tajba tal-kultura tagħna għal kapwiċċi ta' ftit nies. Għaġina tista' tmur kullum kif id-dinja kollha hemm min jisfrutta il-kultura ta' pajjiżu, però hemm min huwa tal-affarijiet tiegħu. U żgur li f'pajjiżna b'xorti tajba għandna ħafna għannejja li kapaċi jżommu, mhux id-dekor tagħhom għan neħħod il-kelma, id-dekor tal-għana. Biex iżomm id-dekor tal-għana li tkollok id-dekor ġo fik. 100%. Qed tifhem? Issa, jiena ma mmurx biex nagħni b'intenzjoni ħażina. Waqqas hija foċli biex iwaqqawni, mhijiex foċli, għax jiena jekk kienu bniedem se jħodni fi triq ħażina mhux se ħallejx bidni leħ. Jista' jkun. Issa is-serati daw li jisiru fl-għaxijiet, mhux qed tal-ħwienet jien naf qed sebdew isiru veru. Ma meta jgħidilna li bdew isiru, pereżempju li jkun hemm tal-organizzazzjoni fir-raħal, mhux qed ngħidu għall-kunsill li qabel di, u daw bdew jistidnu għajdukom ejja nagħmlu xi ftit tagħna. Ma naħsibx li żmien twilina. No, mhux inti l-ewwel ma bdejtu do. Qabel dan, kien hemm organizzazzjonijiet oħra jgħidulkom ejja ħalli nagħmlu nofsija sija. Ma dok waħdiet kienu aktarx li kienet tkun politika l-iktar li kienu jistidnu. Fil-politika kontu titgħannu wkoll iva. Kienu jdaħluhom fil-politika. Jiena għalija ftit li xejn mort. U kien hawn qabel ukoll ġiminota tal-Sprite kienu joħorġu jagħmlu reklami tagħha jgħannu. Allura biex jibqgħu jistgħu jaqlaw l-istess minn nies l-istess flus, dak kienu jkun l-istess nies. Ħalli nisemmu f'daffarijiet żgħar fuq di tal-politika. Tal-politika ġifieri kienu jkunu magħżulin minn qabel, min kien qabbadhom min kien qabbadkom forsi ħadsem xi ħadd ma nafx. Kien jgħidulkom xi tiru tagħna inkella jagħtikom l-okkażjoni x'inhi mbagħad tonfu. Le, jitilgħu huma ma mbagħad pereżempju li f'kull raħal perkoż ikun hemm wieħed ikun ma' ministru jew hekk, allura tmur hemm. Mmurru anka ġieli dok jiena ftit li xejn morta xina dik l-affarijiet ma ħebbemx. Għax anka fatti saru fuq dal-affarijiet ta' politika. Però minn għamel dawk il-fatti tal-politika jiena għalija ma nsibissa waqla għaliex mit inti għandek żewġ idejn. Sa tgħanni fuq waħda titmaqdar l-oħra. Automatikament qed tagħmel ħsara anke jekk ma tridix. Allura jiena insiba li min jgħanni fuq il-politika m'għandux għalfejn jgħanni fuq il-politika. Il-kultura hija tiżomma għalija waħda oġġett indipendenti illi la għandu x'jaqsam ma' politika u m'għandu x'jaqsam ma' xejn. Aħna jridu ngħidu għadana li anki meta tagħmlu spiritu pront, kummenti qegħdin tgħaddu imma ħalli ngħidu li mhumiex partiġjani, mhumiex ma' partit jew ieħor, imma jkunu għas-soċjetà tagħna u tagħkom għax intom biċċa mis-soċjetà mill-ħajja tagħna. Ġifieri li għandha qottajt dan huma nies baxxi, strambi u maqtuwejna għalihom bil-kontra anzi, għax iktar ma wieħed jitkellem ma' min qiegħed jagħmel ma' qiegħed jinduna dawn qegħdin jgħixu ħajja normali bħalna li bħalna għandhom ukoll il-problemi tagħhom. Minnek kullu tarif ta' ġrajiet kurrenti, ekku jista' jgħanni fuq kollox. Imma mit inti ħadd għanni fuq politika li tkun partiġjon. Issa jiena dok ma jogħġobnix. Jiena l-għana immur f'tat tnejn. Kelli immur.
Għaxin m'għandix partiġjanizmu. Però ma nasalx biex infaħħar il-don li sajjer miegħu ħammaqdar il-don. Il-don taħli jistħoqlu, imma l-don ma nirħilu barra, neżentuħ. Kull meta il-politika indaħlet fl-arti dejjem saret jew partiġjana jew ħsara. Ħsara ssir bil-fors. Mhux qed ngħidu għall-għana għal kollox. Għal kollox. Allura jaqbel inħallu id-daw l-esponenti tal-għana fil-kastana jieħdu it-triq tagħhom, jippreżentaw il-kultura tagħhom u mbagħad naraw iż-żmien jagħtina parir min huwa it-tajjeb, min huwa tan-nofs u min mhux tajjeb. Jiena nieħu pjaċir illi l-għannej, kull għannej għandu talent u materjal biżejjed ġafija illi fuq xejn jista' joħloq suġġett. Jien dispjaċir wieħed għandi li jien nħobb nagħmel l-umorizmu. U ftit hawn min jgħannieh. Fil-fadinja xorti ħażina ħafna li meta noqtlu l-għana u neħħuħ u nifirduħ mill-umorizmu nkun noqtlu l-nafusna xana bħala pajjiż mediterranju. Żgur l-umorizmu inħobbuh, anzi nikluh. U ngħidilhem oħra jien illi l-għannejja huma minn huma. Jaddattaw ruħhom għall-okkażjoni ta' skont fejn inkunu. Biex is-soċjetà li tkun qed tisma' tieħu pjaċir. Għax jekk inti fejn sejjer iż-żejtuna ma' ħafna dilettanti tal-għana, hemmhekk tista' tagħni fuq fejn trid. Imma meta inti sejjer l-imġar, jew il-mellja, post tal-bdiewa, jew għawdex, tittanni għal dawk in-nies. Skont l-udjenza. Daqshekk. Konna nieħu dal-kumment u kumment interessanti ħafna u ta' wieħed jista' jkompli jiddiskuti iktar qudiem. Ningrazzjak Karm, ningrazzja wkoll lit-tekniku tagħna, ningrazzjalkom iż semmija u nisilinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Grazzi lilek, Ġorġ. Smajtu Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u d-daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.